সুশান্ত সিং ৰাজপুতক হত্যা কৰা হৈছিল। প্ৰকৃততে আত্মহত্যা কৰিছিল নে সুশান্তে? সুশান্তৰ মৃত্যুত ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকিব পাৰে নেকি? সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ পৰিয়ালক কোনে ন্যায় দিব পাৰিব? পাৰিবনে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে? 2020 চনৰ জুন মাহৰ এটা ক'লা দিন। হয়, 2020 চনৰ 14 জুনত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰথমতে তেওঁৰ মৃত্যু আত্মহত্যা বুলি প্ৰমাণ হৈছিল। তেওঁৰ মৃত্যু বৰ্তমানো মায়ানগৰী মুম্বাইকে ধৰি তেওঁৰ অনুৰাগীৰ মনত সতেজ হৈয়ে আছে। প্ৰকৃততে আত্মহত্যা কৰিছিল নে তেওঁক কোনোবাই হত্যা কৰিছিল? এতিয়াও এনে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈয়ে আছে। এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। এইসমূহৰ মাজতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আন এক খবৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত উপস্থিত থকা ৰূপ কুমাৰ শ্বাহ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে যে সুশান্তে আত্মহত্যা কৰা নাছিল, তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল। সুশান্তৰ মৃত্যুৰ পাছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত উপস্থিত আছিল তেওঁ। ৰূপ কুমাৰে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে সেইদিনাখন 5টা মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনা হয়। তাৰে এজন খ্যাত ব্যক্তি বুলি আমি শুনিছিলোঁ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত আমি গম পালোঁ যে সেয়া সুশান্তৰ মৃতদেহ। সৰ্বশৰীৰত কেইবাটাও দাগ আছিল। ডিঙিৰ ওচৰতো 3টা দাগ আছিল। মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু উচ্চপদস্থসকলে কয় কেৱল ষ্টিল ছবিয়ে তোলা হ'ব। আমি সেইদৰেই কাম কৰিলোঁ। ৰূপ কুমাৰে আৰু কয় যে প্ৰথম যেতিয়া সুশান্তৰ মৃতদেহ দেখিছিলোঁ তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে এয়া আত্মহত্যা নহয়, তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে। মই সেই কথা মোৰ ঊৰ্ধ্বতম বিষয়াকো জনাওঁ। পাছত ঊৰ্ধ্বতম বিষয়াই মোক খৰধৰকৈ ফটো তুলি মৃতদেহটো আৰক্ষীক গতাবলৈ কয়। मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हम हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे लेकिन आपको डाउट क्यों है, क्या कारण था आपको बताइए हमें कि हाँ, तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग, यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में, ऐसा खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। तो पोस्टमार्टम में ये सारी चीजें तो आई नहीं है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो चीजें अभी देखिए सर, वो वीडियो शूटिंग करते और वो पोजीशन में आप देखते करते हाथ पैर हिलाते तो वो मालूम पड़ता था, समझ में आया। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुदकुशी करने के टाइम ऐसा हैंग कर नहीं सकता है, इस वजह से। और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो सकता है। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পাছৰ পৰাই তেওঁৰ মৃত্যুক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ হয়। অৱশ্যে ৰিপৰ্টত আত্মহত্যা বুলি অভিহিত কৰা হয়, কিন্তু সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ পৰিয়ালে ইয়াক মানি লোৱা নাছিল। পৰিয়ালবৰ্গৰ দাবী সুশান্তৰ মৃত্যুৰ তদন্তত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। শক্তিশালী লোকে তেওঁৰ মৃত্যুক আত্মহত্যা বুলি ঢাকি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে।
শেহতীয়াকৈ সুশান্ত সিঙৰ পিতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে সুশান্তৰ মৃত্যুৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ভাৰতৱান। ৰাজনীতিৰ পথাৰৰ পৰা খেতি পথাৰলৈ, অপৰাধৰ পৰা ন্যায়লৈ, দুৰ্নীতিৰ পৰা সংস্কৃতিলৈ, প্ৰতিটো ক্ষণত সলনি হোৱা দেশৰ খবৰ আমাৰ দৃষ্টি। অসম, অৰুণাচল লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন খবৰ আপোনাৰ হাতত। কেৱল ভাৰত ওৱানত।